Verovatno najveća pojedinačna tekovina nauke 20. veka jeste razumevanje da je život suštinski zasnovan na informacijama i to informacijama koje su upisane u našem genetskom kodu i zabeležene u takozvanoj nuklearnoj DNK. U onim delima sveta gde postoji adekvatna medicinska tehnologija i usluga, vi možete unapred testirati i vidjeti da li potencijalno vaše potomstvo ima sklonosti ka različitim naslednim bolestima i defektima i onda otkloniti u tom nekom smislu, izvršiti selekciju embriona na način na koji će minimalizovati opasnost od naslednih bolesti. Međutim, geni koji su nosioci naslednih bolesti su isto takvi manje više ravnopravni geni kao i oni koji određuju stvari kao što su boja očiju, kose, kože i slično. Sve te stvari su potencijalno podložne svesnoj, namernoj selekciji od strane, za početak, roditelja, a naravno, mislim, možemo zamisliti i distopijske scenarije u kojima se i razne druge strukture mešaju i utiču na to. S jedne strane suočavamo se sa potencijalima ogromne zloupotrebe, sa druge strane suočavamo se sa isto tako velikim, ako ne i većim opasnostima od regulacije i preterane regulacije nečega, mislim, što ne razumemo u dovoljnoj meri. Jedan od aspekata transformativnih tehnologija koji je srodan sa biotehnologijom predstavlja nešto što bi se moglo nazvati kognitivnim tehnologijama, čiji su začeci i prototipi rezultati koji su postignuti sa takozvanom funkcionalnom magnetnom rezonancom ili fMRI. Vrlo interesantni rezultati je dobila jedna grupa japanskih istraživača koji su korišćenjem funkcionalne magnetne rezonance uspeli u nekom smislu reći da pročitaju snove osobe koja spava. Dakle, to još nije u pravom smislu reči nešto što, hajde tako da kažemo, da možemo da bukvalno rekonstruišemo snove, ali u najmanju ruku pokazalo se da je moguće identifikovati objekte koji se pojavljuju u snu. Od toga pa do čitanja misli je još uvek dugačak put, ali to opet nije nešto što izgleda potpuno nedostižno i nije nešto što, naravno, shodno tome ne bi moglo da se zloupotrebi u svim najrazličitijim vrstama distopijskih scenarija. U stara vremena kamere, fotoaparati i slično su bili jako veliki, teški, masivni, osetljivi uređaji. Danas, eto, prilično kvalitetne digitalne CCD kamere se nalaze u svakom mobilnom telefonu. Međutim, to je bleda senka onoga što bi moglo da se desi ukoliko se ostvare dalje oblici minijaturizacije koje nam obećava nanotehnologija. Takve kamere bi mogle da se nalaze zaista svuda oko nas i da mi toga ne budemo svesni, odnosno mogle bi biti prikrivene na najjednostavnijim i na najtrivijalniji mogući način i time otvaraju ogroman prostor potencijalne zloupotrebe, tim pre što ni sadašnja ova država nadzora, da tako kažem, ne nailazi na veliki otpor ili bar onakav otpor kakav smo očekivali na osnovu nekakvih, hajde da kažemo tako, tekovina prosvetiteljstva i generalno ideja o tome da ljudska privatnost predstavlja jedno od suštinskih, temeljnih i neotuđivih ljudskih prava. Kad većini ljudi kažete veštačka inteligencija, čak i ljudi koji su u akademskim i inženjerskim sferama, oni će vam reći pa da, kao što imate ekspertske sisteme koji mogu da upravljaju avionom i da učine da avion sleti, poleti, pa do toga da vam usisavaju po kući, mislim, zove oni mali roboti za čišćenje tepiha i slično. Pioniri veštačke inteligencije, ti ljudi na samom početku, kao što su bili Turing ili, ne znam, von Neumann, Marvin Minsky, McCarthy i drugi, oni su govorili, kad mi uspemo da računari pobede ljudske najbolje igrače u šahu, to je dokaz da smo došli do veštačke inteligencije. Gle čuda, to se već desilo pre 10 godina, više nije nikakva novost. Danas su računari standardno mnogo bolji, mislim, zove od najboljih ljudskih igrača.
i zapravo igraju daleko lepše šah nego ljudski igrači. Međutim, za razliku od, kažem, ljudi pre 70 godina u praskozore veštačke inteligencije, danas niko ne smatra da je to dokaz da je problem takozvane univerzalne ili generalne veštačke inteligencije rešen. Veštačka inteligencija nas suočava sa jednom vrstom rizika koji je različit od svega ostalog, o čemu smo govorili, od svega ostalog što možete da zamislite kao bilo kakav oblik rizika, a to je da je veštačka inteligencija nešto što je po samoj svojoj suštini i definiciji nepredvidljivo. Privatnost pojedinca i na neki način dostojanstvo pojedinca kao učesnika u društvu su dobrim delom potencijalno dovedene u pitanje zloupotrebom transformativnih tehnologija na način na koji je potpuno bez presedana i koji nikada ranije nije bio moguć. To je nešto što zahteva ozbiljnu akciju, ozbiljno promišljanje, nešto što zahteva da malo izađemo iz nekakvih vrlo parohijalnih, da ne kažem palanačkih načina na koji razmišljamo o stvarima, o našem kontaktu sa našom neposrednom društvenom okolinom i da na neki način razmišljamo o tome na jednom daleko ozbiljnijem, univerzalnom i istinski globalnom nivou.